apostola Luku i u sve svete iz roda našega, čijim molitvama, evo, dobili smo ovaj hram. I ovaj hram je baka spasenja i mi ćemo nastaviti dalje, draga braće i sestre, moleći se Bogu da mi se budemo odani mornari Hristovi, da budemo smireni, da budemo ljubljena čada Gospodine. I da vam kažem, nemojte se čuditi, kaže, iskušenja se dešavaju. Kad je sveti Sergije Radonješki podizao manastir, njegov rođeni brat Stefan je ustao protiv njega. I Sergije Radonješki se zbog toga nije zaključao. I Gospod ga nije napustio, niti on imalo svoje vjere ostavio. Nego njegova ljubav prema bratu se još više rasprostala. I on je još čvršće nastavio da gradi tijelo Gospodnje. I zato što je nastavio tako kao Avram da bude vjeran Gospodu, Gospod je umnožio čada njegova koja su se rasijala po cijeloj zemlji, Rusiji njegova duhovna čada i podigla još mnoge manastire i svetinje kao svijetle dijamante kroz koje prosijava Carstvo nebesko i Rusima i Rusiji, ali i svim narodima. Dakle, to su sve narodne svetinje. Jer je Gospod naš car careva, Gospod gospoda i svima nama Otac naš nebeski želi spasenje i priziva nas u carstvo svoje. Dakle, prisjećamo se i danas sa blagodarnošću. Dakle, vidite kako vrijeme to brzo prolazi. Evo, 8 godina čovjek se pita to moguće, koji juče da je bilo. Ali isto će tako vrijeme života našega proći, draga braće i sestre. I to vrlo skoro, i to vam ne govorim da se strašimo toga, nego da dobro činimo, da budemo usrdni, da budemo prilježni i da budemo odani našem kapetanu lađe, našem Gospodu Hristu, koji nam je na opšte iznenađenje podario, ja ću vam reći, ponavljam to, nasuprot ljudskom rasuđivanju, ljudskoj filozofiji i ljudskom očekivanju. Gospod nam je dao ovaj hram. I mi ćemo ovako svi zajedno nastaviti i ove freske da radimo, i vizantijski pojas iz Sidije, i dole ispod Svetosavsku hramu, Svetosavsku salu, ispod hrama našega, da bude na ponos ovo sve našoj djeci. Evo i naše Davidu ovdje da vidi koji učestvovao u radama, ovaj mladi, za mene dječak. Kao dječak se krenuo ovdje, evo sada momak, i ako Bog da, neka blagoslovi Gospod i Davida, i sve drugare njegove, i sve vršnjake njegove, da budu i oni ponos nama, da budu oni uvijek uz Hrista i zato mi radimo. Jer ako to nije tako, uzalud nam je sve. Zato se radujem kad vidim ovu djecu koja dolaze u hram i sve vas koji ste došli danas radnog dana ovoga i tmurnoga dana. I neka Gospod ovoga tmurnoga dana podari vama svijetla srca. I kad smo mi sa Hristom, suncem pravde, nikakvo vrijeme ne igra nikakvu ulogu. Gorelo, kiša padala, oluje bure, u nama je mir našega spasa Hrista. Jer ne obzirujemo se tako, braćo i sestre. Sve su iskušenja. Kao što rekao, brat je ustao na Sergiju Radonješkog. To su iskušenja, a mi nastavljamo djelo Gospodnje i molimo se i za onog brata Stefana, koji je ustao protiv svoga brata, kao što je Vukan ustao Savi, brat najstariji na srednjeg brata Stefana Pravovečanog, da Gospod Bog podari mir i njima i nama, svima da isti mir. I da ljubimo drug druga, da ljubimo jedni drugi, da bismo jednodušno ispovijedali Oca, Sina i Svetoga Duha. I da ljubimo i one koji nas ne vole, ne da uzvraćamo kao neki poslovni ljudi, ti meni, ja tebe, ti meni Serdare, ja tebe Vojvo.